Kajing lekai football hapdang ka klaim muli percaya ka MLP bat ka klaim muli kala yo banrano ya ka jingjob da ka bay hoy ha ka bika namal nadu sedang hadu ka ba kunno jong ka game ki klaim laban ya pen phai la ni klaim laban tap ya ka weru ka gol bat ya ka hero of the match la yo banrado kidos where goalkeeper jong ka klaim muli but ayo ro ka jingkren na i master lumlang trasni president ng district HYC but ayo ro ka jingkren hinget lingkod na i kidoswer bade i goalkeeper jong ka play muli ka jingel ka ro ka long ka bay ya ka semifinal ro sayo ya punya lekai tempat lang ya kadang tempat niyo minta bunay banwan July dengar waktu sebelumnya na ngabat baca kabangila sakhi ha ka kelas step kalong ka jingelekai kabai tenat pedang ka MLP bat ka krimoli kinong yalam jong kamu kediang sport club ino yalam jong kesnong kibada rekat hagani kapur kumju uru sama Chester Kharbani belang presiden jo HYC Northern Circle ibelawan rekat bakni hagani kapur hagjisha ngalamut ban kentak hagani jingkhat tabai don liwei prasamla iban hagani kesnong mogodiang ilaong yangi Bainuan bansaki yagani gajing elekai hagani kapor kadang dai kapor bantung kuba mener ngami na pentakti nam tagi kam rep kamriang gajongi kum ki khun khasi kani gajing elekai kum bangi jukren ngam kwa ban siame rek ini ki ba MLP ro wadu juga men dang trekam kasadot kapor biro ujo dei ki kena Hai sini ngalong bercoach ikan pun kena jongai banga wanwan penikai di rutan sementara kidon la arteo la deo gila do la kai tambah nilai di praktis benye nomor don slap praktis benye baru bakwa la kai praktis bha minat berkakot rengkat-rengkat bangit ikmik